Reka tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. N'amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, by'umwihariko twibanda ku makuru abajyanye n'umutekano ndetse na politike, ariko tukibanda by'umwihariko ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri wowe rero udukurikira aho waba uherereye hose, tuguhaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Reka rero twihute cyane mu makuru yacu tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kimaze igihe cyumvikanamo imirwano, aho umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ndetse gifite n'abafatanyabikorwa harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe yihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR. Ni urugamba rumaze igihe rwumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yakomeje kumvikanamo ibikorwa bitandukanye bibi, ndetse aho bamwe bagiye bahasiga ubuzima, bamwe mu baturage bakavanwa mu byabo. N'amakuru yakomeje kugenda yumvikana, uruhande rwa M23 rugashinja igisirikare cya Kongo FARDC ko aricyo kirugabaho ibitero, mu gihe kandi umutwe wa M23 wakunze kugaragaza ko uri guharanira uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abari mu bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda. Ni mu gihe kandi bakomeje gusaba ko leta ya Kongo yabaha uburenganzira nabo bakitwa abenegihugu nk'abandi, mu gihe leta ya Kongo ngo yakomeje kubita impunzi ndetse ikabatwerera n'ibindi bihugu bitandukanye kariho bagiye bakomoka. Kuri ubu rero ni mu gihe amakimbirane yakomeje gukara hagati y'izi mpande zombi, ndetse biza no gutuma leta ya Kongo ishinja cyangwa se yemeza ivuga ko leta y'u Rwanda ariyo yabifasha umutwe witwaje intwaro M23 guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yakomeje guhakana ibi birego yivuye inyuma, ndetse nayo igashinja leta ya Kongo ko yabifasha umutwe witwaje intwaro FDLR, ndetse umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ukaba urimo n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Kuri ubu rero muri Kongo ni umutekano ntabwo wifashe neza. Ni mu gihe kandi mu gihe gishize hari ibiganiro byateganywaga kubera i Rwanda, ndetse hari hanzuwe ko umutwe witwaje intwaro FDLR ugomba gusenywa. Gusa nyuma y'agahe gatoya leta ya Kongo yaje kwamagana cyangwa se yaje guhindura amasezerano, aho Minisitiri Therese Wagner Kayikwamba byaje kurangira ahinduye iki cyemezo cyari cyafashwe. Kuri ubu rero biravugwa ko igisirikare Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihamya ko ngo cyangwa se yamaze kwemeza ko abarwanyi ba M23 bazasubizwa mu buzima bwa gisivile. Nk'uko byakomeje gutangazwa rero, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa M23 bagomba gusubizwa mu buzima bwa gisivile. N'amakuru yatangajwe kuri uyu munsi, ubwo Muyaya yasobanuye ko kuri ibi nyine Muyaya yasobanuye ko kubasubiza muri ubu buzima bizanyura muri gahunda ireba abarwanyi bose bo mu mitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo izwi nka PDDRCS. nk'uko rero byatangajwe, yavuze ko mu nzira igana ku mahoro arambye, kandi ko PDDRCS ngo ari ikintu cy'ingenzi kizafasha Kongo guca ngo imitwe yitwaje intwaro yose iri muri iki gihugu. Yavuze ko na M23 rero izafatwa muri ubwo buryo, akavuga ko ariyo myanzuro ya Rwanda, cyangwa se ari nayo myanzuro Rwanda irimo kubasaba. Muyaya yasobanuye ko mu biganiro byabereye i Rwanda hafashwe umwanzuro w'uko M23 igomba guhagarika imirwano, kujya mu nkambi ndetse no kujya mu nkambi yabugenewe. Ni nyuma abarwanyi bayo ngo bagasubizwa mu buzima busanzwe. Ibyavugiwe muri iyi nama biragoye kubyemeza, cyane ko nta tangazo rigaragaza imyanzuro yayo ryasohotse. M23 kuva yubura imirwano mu mpera z'umwaka wa 2021 yagaragaje ko yagiranye na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amasezerano agamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo burambuye.
Umuvugizi wa M23 ku rwego rwa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma mu mwaka w'ibihumbi 2022 yasobanuye ko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yari yaremeye kwinjiza abarwanyi b'uyu mutwe wa M23 mu gisirikare cy'igihugu, agaragaza ko bababajwe no kuba ngo uyu mukuru w'igihugu yarisubiyeho. Nk'uko byakomeje kugenda rero bivugwa, ubuyobozi bwa M23 busaba kenshi Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuganira nabwo ko mu buryo butaziguye kuri aya masezerano impande zombi zagiranye, ariko we ngo nta bikozwa habe namba, kuko ngo yatangaje ko ngo ataganira n'umutwe yita uwiterabwoba. Mu bibazo M23 igaragaza harimo ihohoterwa rikorerwa abaturage ba Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse bamwe bakanemeza ko ibi bakorerwa ngo bisa na jenoside, kandi byose bigakorwa na leta ya Kongo irebera. Ku rundi ruhande, kwemeza ko abarwanyi ba M23 bazasubira muri ubu buzima busanzwe cyangwa se muri ubu buzima bwa kisivile ni ukwemera ko ari abanyekongo, hakibazwa impamvu leta ya Kongo ikunze kubatwerera ibindi bihugu aho kwicarana nabo ngo baganire ku kibazo cyangwa se ku bibazo bihangayikishije igihugu cya leta ya Kongo. Turabashimiye rero mwe mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubagezaho 5 kuri 5, n'amakuru mukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube. Kuri wowe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone bitewe n'ururimi ukoresha, reka ngushishikarize ukande kuri iyo nzogera maze uzajye uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Gusa nakwibutsa kuba wajya naho hasi ukatwandikira muri comment ukadusaba icyo cyangwa se ibiganiro cyangwa se ntandi makuru twajya tukugezaho 5 kuri 5. Ibyo dukora byose tubikora ku bwanyu n'ubusabe bwanyu, mudahari ntitwahaba. Ubwo rero reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka.